Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kwezi watukufu handani bushirani khairu manani kaudo mlio arumaze zanatsa za dunia. Tsivenzeni njia masiho namna yenu. Akaya kangamina suije ze namna yenu mihanzanike tranquili ho zamba. Shakabla ne janji aruma esuje kaudo njuka yono savanu. Tijona baadhi ya hatu ikao nyura proshe wandu haku harumaze suije kwa suhamba vanu nsu amino kana manadamu atojojuha ya juhapa tse telefoni ya jambe rungu kwa kajazieshi shazenu ikao ngarizambao vanu zinu ikao ngarujora mbiwa amemtatsena manakao rizirenge mvu haku hoja rudorungu vanu davori hisi okaya ubinadamu kauti hata karjama wanadamu kafanya nai sha ubinadamu roha salam mwanamshahangu masia Salim Bentam ubinadamu kauti halafu gaboko wahimi bavuni au dotia ulemevu harumazero ngori zamba ovanu shasi wasaya ngar aminiwe shiribe hao vanu yabomru kano jajari birle hula yaritine hula yambe jau kojo hamba ani wanru wakawarengo kabanu zidwa hau jau duka udisa wanu aminiwe kana begu kapati kaburi lamri adeziwa shayo hasara yamru yafanya zerongozira wenge sirje hansi ukana kazerongozinu mitside nanikiwa yabuzinza ndrabo yabojao bakaratu jabandra dovumbwa wandu retu azisimu za wandu kanoparo jamanu retu azisimu za wandu sisi ngarujufanya tartibu ya ujarirongowe ili wanadamu warenge hadhari harmola myenshi imrudo wono kangu continue ya dunge namna hiyo kangono kaya keriri ya badili kangono katsile yo aferi amru shaskaro jabanu rudo pando sheo na uvumbwa wandu na habajao deja ntsina ujua ni vumbuwe yemru harume hadisi njuko ya mbabanu shanga mnyambo ili ikemsomo wasiju watukufu ya hadisi yosu kwa lelo ngyo nziro hakaya zi sisuje kao tizo odozi fanya shahaulu binadamu runonuo rijo banu monao mruha javanu hamba nizo hamba fanya nizo fanya wafumru mrange bibi haja anarsamili hane vanjau hani hamabanu ani habara zilara ka ufanya Mwenyezi Mungu kaja kauriona shabana banguriona geladi mori ribulane macho armeza ferizino ananga sina mwendo kangu mziro uplafusheo urariene mnanzorende ani mwendo muyi alafu maudari mrihifa na rizime vanu yabo mrina tume ile kaburi la yabo ikamra jange vanu nguto twabiyambi na udea na ujibala na yabo ngutso jitumia yabo geladi mwende mrake hashiria ujoke ujobanu vangujwa jatume jukwede yao ne maudu shambrati jari ngutumo umhogo maudu ari mrajaya vune maele yokelo pabokiri na rirensi mna systemu yokanabo kamru hafundu banu jotabu ibi vale kamru hafundu banu jova kanduna kofia nje vanu ni lile no tijao kanzoni mwanadamu yake hashiri ya joka heni rongorifanya ondele tumo la hatu asina manyasi ikao halola mwana mshahar mji wono mananyasi huo yufanya hazi woju haja haparosa komori hende haundu mru haundu mana mbahe mwana mshewe ya mdola baada wati wanu mji mzima hakau mrongo wanai yokavanga mchumanda mwerenga wajeni wajawelola wana shahatu hata mbanyu bakatsa kwa tushira wekaza mwana maola zenongozi lazim tabisha zimkomea hajahono hajafanya tartibu hemna hazi afanya bismillah mashallah hanji haramu mitsango mili haina mzima habo senksairo umtsango mzima uongo hakauladimu ya renge 16 miliero umzima iladimu ya renge 11 miliero hafanya tartibu ranzo wakati huo yajewa ya renge wa mwiso haramu mitsango yoyo mili yabo
iladimu ikiharenge juye wa 11,000 wa 16,000 iladimu yarenge umwezi unu partira ile 6 7 aweladimu ikema pesa hasa harenge ye hakodoa biokaya ekatsa tsirange mitsango hiyo yabo mimi ngamombo Mungu njendri ndenge wa mwalo oliho timkonfieni timnikane mapesa hangu hata omwisizoni mjamunika ili linafanyizo na kanga nifanye ajiprepare hasihunu omwezi unu leo akasahunu leo hajabo tasi hajaparola mrumshaya mambiokana yabo tika oblige ni sehunu hemitsango rangi yonda mana wa mwalo iladimu ke hurenge juye wabili iladimu ke rirenge omwezi unu umuhimu warembe deba batamu bekara kajani kwa mitsango la mrumshaha njaniki warahanja renga wala kajalewa habiri hasihi wahaye mzazi yakadura ngumtsango yakadobe humtsango wahese zimili mzazi ndama biokana umtsango huo apartire ile sisi mrumshaha wajara inge umtsango hende zae hatatsoi hasinye udo wakati ye kwatula hanjia uhara wala mrumshaha mpara hata ya juwa banu yaliyo katsuju se telefoni habiri hahea za juu kuno sina uvumbu wa umra manao kwa juu kaya umra huo mzazi wone dungo zingaru mtsango atujamba kati mvumbua shanga mtu ambe hadisi omuhimu harengele bisa harengele le 28 hahea za juu hende hauzi sola mzazi wala tena o mtsango ya ladhimu ya renge juye mzazi wala mwabiokana o mtsango wa juye mrumshaho o haurenge katina mtsango hono hasinye harenge wala manama wala hazingamanyiha kachujwa ngufanyoje kansa fikiri hata hanipara mitskatilala ili aneleze hadisi hari para tena si juso telefone sana juha anabiokana kwanza utijofikiru kanga muparono hambe mwajala hauma udu wanwa jambe ngamenyo mrumi wala mrumisha hangu so huja ridungani mwajala karibu mrani hanyu uje weshie sidungana mina rende mzazenda bokene zoko eliwo mtsango wawo yuro hapartirele 6 hajaban le 7 timwazima pesa yo 16,000 euro mwanamshe uwa haya renge hendeza salamu mwanama Abdul Karim harenge hendeza yabo mimi ngamono kaya nari keradi babanu umwedori rondoa wakati ulonu honu nguo mziro ani yoyo tobieri mrumaha hondo fanyo hazi gawe hunu ngubesho mapesa wade walibe mtsango ili ya ufanyesha haho wewe halafu ile wobire dingonende warenge mapesa mtsango wa 16,000 euro ubire wande warenge mtsango wa 11,000 euro ima pesa we yafanya mimi tsorukanga mbiru henzi ayinu so sirabaki mana usazibiri asarenge mapesa bo izadunga rijua obano yakarenge mapesa ile afanya zonoza kimrumme ani mrumme ya mjua ara interneti njujana be nsuambio kana mtujo zabere na yinu abona yensha hadisi zirnike msomo sisirilono anruashe mrendo yate mtsangoni ya dojua inamna ya hadisode ne mruwa munyu mtsango shamsu jani je hadisi ya wandu bohari yoka hakaudare mrumme zijulwa wala mdajola mpara izo nsunjia bego hanambiani zabe tsambano yoka wengo no kangyo masula telefona ngyo bangu jojonje je bano mjubulia urongo wa mbezo mrumshaho yarage mapesa wenda yafanya shambinga mjozamba haurenga hadhari haula mwedorulonu ho haula zila tartibu mbi zero rijifanya hao mruma ajanje mtsangoni hasibabu ndawe hasibabu kahadeziwa ni mrumo hanyu yokana ngwarenga wajeni watabanyu bakatsa kwa tsikaza ajafanya tartibu kaya jifunge mkanda yanje mitsangoni mili mema iliende ya ufangile truru ya jeze sheo urenge mapesa yayo watunoambia mrumaho wenzaho vanurizamba au ngulaziwani mwenzani watu lo karibu ba ende ngulalo iho nsujweza dunga tombakanabo mimi umwe unabe hadisi intabisha ngamjo yamba ikemsomo sirabaki rifanya uzerongo hizo rira Mwenyezi Mungu bayitsi haki akabano ze maitizinje orotsongo zinkirizi zinu problemu
akahadisa mandiyo kaja parodha ni rugo jizo kemdu bishahe ujujarange mitsango hamandiyo ya subutia ya funye macho arange mapesa biende zahe ya jama benrabo bah ya mdhulumu yo kaja kaufikiri wande mdu bishahe ya lona wanana yabo yode bane kao wande bana rujunda wazen ngozinu daburutsona mbaba hanu rakana wandu vanu radua rejei werundra solisio shado tsokana ze tabuzinga zundumru suwandu kuja ma Facebook hazamba au suwandu arange hadisi la hidani kamrulo TikTok hazamba izo katsina tarongo ola hadea shekari kana siya jibanu yokana wala madhamana hatu walo vanu ngari watsengele yao hawambia zila tabu ziruhunda uze kuplu hauhambia la maisha rulona vanu padobi ya solidarite yokana simpaka solidarite kanale ordo ni kana nsohole au mapesa chao mwe wake solidarite ya ujuha ridoju shiriana reeza jirindi emana za barindi ani wana manada matutujunda wa eche hajunwa fikiri hata remana vese hafu mau wahaka mnambia nike shahidi shele maudu ijomkini sha maudu nishokana hede halala wa remani kirizi shao mwe na mjozite mwanyo kana hasibabu ndugu fulani raziona sha ibakuka imarendanai waona we mirongozi riamba obano ngwa hansio kanamba bala sisi rjo katirudo tunga mirongozi rejabandre hamba au wo walona fikirambi za urendanai abwe tartibu do jawateze ngozinu mtsanga bala jau ili bawo waje honde nzia wabiri amono kana gamona wezi jiroba akamono nyumeni baru remana mshole jafa sifanya video hele bangano la kava sabakari ransi resherea baba mwanadamu katsujua mrujo sanzalwa mrujo malazaliwa chambuka je kwa tajukoroha besenso abile mwanamsho atola hafu zinu video ko tizide imiziza odweshele zizenda mna yunu heni sandrongo obani bazi yo karme inamna yunu hawaru wanao ila namna rulwa bango kasivanu garitezao garambao chao gari tsuwauze nguo garambao chao shangara jumu sizwenu ndambana zimeze video mguna mrehemu vanunga buyo kweli ngamwamba kwa mwanadamu doaluma zahidi wa mwanadamu zo kweli shabanu tsidiwaze ebano mjoka shahidi wa haho yo kamaudu njenulekeze yo ombi yo kanaleo mwanadamu yake na mwendomu ibanu yala huwe wanduwa ya vayena ibanu ya jibali ya namne kama eti silamu maudu yafe rinjebanu harinidu jani au kaja paromana na mru uo haka mru mema mratambe rabo hakamanu haina nongo mru yazifanyo ngo chojitumia unojo utumambi banu ikehari maudu ijerudo jaramba nrabo banu no ritsada myezimu ritsifanyo nafiki haini mrujo banu katimu adeshe hitwa haini mrujo banu gujokaya hazalwa mala ni fulani gujuka hufa katujo sajika hufa gujokana lazima mwanadamu ya swali lazima mwanadamu ya bude myezimu lazima mwanadamu ya stehu wanadamu lazima mwanadamu ya jibali heli fulani izo haini mrulona kili silamu kuzijuo siwono video ya mzaza tutuo wa shimaore yoka yabo hadoso mesawazi ya mwana mbe mrufe njao harongoziwa hata komanteri zifanywa hata hamla bomza ranchi bezo kazirendwa zo urisa komanteri za gudeziwa hata basi haje mwanamsho tu hafu simono tabibi na rado samilihana bahe wandu wanjamu ze komanteri alhamdulillah mbona mrehemu mbona ubariki na rirencho unafiki babanu Mwenyezi Mungu lo Faransa wende Mwenyezi Mungu lo Maore Mwenyezi Mungu lo ngazija Mwenyezi Mungu ani yemzima omanuruli yo pia ngeye sijeri jihada ya banu Richardo jarga mbangar fanyo sambla yemroi hafu shawakatula uo gomroi hafa ini mbugu tobwibwi onava kandu rijabanu no na rensi babanu Mwenyezi Mungu ngori wono wono mwendo wa 20 pia Panani mwanadamu goto ilani mana kama bana mabani bala juzi yoka haina rugo za mwanadamu alaysa lil insanu illa masa haina rugo mwanadamu zifanyao kejaka na zango mwanadamu zifanyao zoza haho waweche goto jitumia wewe kaufanya naye zoza hao ufanyaro Mwenyezi Mungu kana honjezi za njema watu zifanya kana hubunguzi zambi watu fanya kana honjezi zambi watu zifanya haina rugo wafanya zoza hao wenge harumale bangwelinu rinarirensi hadisukana na rizime emrola kamrumema no mrati jato shuhuda kwa bandrabo mrati jebanu urenge mndu yakaudia wandu
au mri akaujibala heli fulani ujaba no demru hafu ujamwanzo ujibulekeze bano mru la kaja parobana na mru shahaka ja unono nutsamerabo utishuhudie ndabo yeye hakania kilahi ngamjuao kama ngabo waruresho sina uba na rumema bango ya wallahi billah waputsuwa ani kwatswa minu kataba no Mwenyezi Mungu yongaru waonao bana wanadamu wa maudu wa Jehufa rijerudu amba na rizime na rimrehemu na ndea somwa hitima mimi ngabo wanrubanu ko omendo nwaona onuo siroja njendu amba ndabo ne wavaza juba hawini wavaza mabwibi na hatsuansuime izo wakauka zanongozinu warupia ngwa zambao zinga rupia uruko banu kwa kariransi zinkazirendwa ngamonao kesto yo banu nakera di madomana hatumlo harumwensi ya komori bangara joka banu fisadi mwinji unuo wo to hatemaridiki wo vura shahula wo vura maji wo ani wanronda tawaishi harumatsankavu leo tijerdo na image za wana wa komori wana wa komori leo wadu wanza ani miziki tsailo kana mwanamshi yado sundulo namnele sekulu amapesa yewo ulamwendo wa wanduko wandu wala watime silamu vanu leo mru kwanzo kebala ngestari leo ngono mrana kancharinge falasi kamvinyo katija mrulo komori akanzado huno namba batani nendi ye abu madhamana wa mijinga nyije nurambilo akane ni mruge masulu wa hema nyanya eni mruge mbirilizi wa hema nyanya ardige dhamana wa hema nyanya kujamba nyinyi mani kwa dhamana za miji au mani kwa dhamana za daula abu mdazaji zopia ngamjuzi siwa yende bana mrega dhamana ili mbirili dini mbirilo binadamu chatudo daza jau ribuleani na konserwa loko moraba hinu wonu ngabo joto hata ondono mrarge bluzo hava aribana ngonzo nusukange Marekani bano bana wanu hava mo bluzo ngabo baridi shaba hayi ngono kwa chobaridi ni mrava mnatriko ya mna tsondaringe bluzo hajifungu hunu hajibaya hati ya hidini hunu hachama hidini ani hamabana ngonzo nusukabalange stari zopia na rugo kanga nzoro shekeza zensiziru na banu wandu wafanyao zengo zila latime silamu kapati silamu ya jodarge wanashime silamu ya wasundu ena bainu ya dorenga mapesa wa vulizera haribala ngari chekeza ubari Marekani zodo fanyishi shalatime silamu wandu wafanyao zengo zila latime silamu wafanyao ze tobiambi zila karishele ando kwa baraka si wandu raju hamwe miji hatu wono hono mrie hifa yora re udoshido udora boba na ruwazi wao emiji hatu wetodobira bala songodo honze songodo lekwaliso wono wenyo mjiula emazamo sitsodo yaona ko wandu wala ndo waze wakano mjiulu wanadu wazazi wakano mjiulu wanade majoni wakano mjiulu tawala ngari waona ngari birao bala tawala wala lavala obanu bala ngari lindwao habahati chashi shamimo banu na sizalo tsana mjini yabunga muaminu kana yo bahati chashi okakanilala rumwe mahaburi yala yo bahati chashi gawo udhuri nzi waonu shanga mwaminikane hifa amjona lalo hatu yangu wandu wala wo wakabala wakano mji babani hatu waze wa hatu miezi mwajo ware muna wansipia uongo bala zamani njamba kartsure danai njamba sha narikena limiti mbavi harumwana damu waronao zila zitendo rifanyao wanasha hatu rula mwele bango liyo kamransi mwishelea mwaransi anofiro kamjeme banu mdu jamwe jizini samwe toe mahovu baranu waju pibilie mwamba mwenye mastari kamweshelo binadamu kamweshelea mwana mwanamshaula juzi banu hokartana bahishiane shelea bakuno ujawri banu ngabo si parozamba ngabo wakati harumwe marhalatul ikhtidar kuna ujua wadu Mwenyezi Mungu kama nje dingoni ndena swali nifenjao kareshelezi zana na shahatu surtout ya fere mabangano alo TikTok yo mamjusono wamba na idini no ujibala na ikarkaradi zangu zinura bungu zambaba ndoka na baraka bakena utosha leo mru ya febanu mrikena manya si ya febanu rimone umwedu ya kanuo ya ukabunga jojar kensibanu rudo ngamba ndrabo ya hakamrumema nguna mrehemu kunojua bari utoja wambe ukaya mru ina ni mrehemu hana bami umanza na huo no mwendo ya kanuo
ya karamu tujwa mbele mdhe ya Mwenyezi Mungu mtembe woni norambiwa kana mje dunia ali bano mje msujudie rambiwa Mwenyezi Mungu wa hatorambia abahena mndu atumsujudia hunu iho kanoshinda msujudie ya mwanadamu lo hunu toswali ulo banu jibalo ha martaba yokana mga mona ukaya ye chretien mfano ya toswali katujua ba utamdumbe bwana Mwenyezi Mungu jomkirisha kwake marungu ke sababu sha ila anu winji wa hezina zitendwa garujujwa hutafsiru kale mwanadamu hoi katimrudasi garujujwa hutafsiru ke mwanadamu hoi mkini maudu ya lawe duniani edi aone ujiro kaburini isikerwe sherezi zana akahota mdumbe bwana Mwenyezi Mungu ngejukiri mimi njuje mndu na hindrini banu na pala Mwenyezi Mungu aba kujumtambe bwana kartujua sha heni rongo ni sababu lewe bana rujamba we mru wa heri na baraka mwone swali na baraka mwone kakaja kwa udhu wanadamu na baraka mwone kakamjibali ya roso mwanadamu akana roho njema akana jau sima zahidi wa mruola karujua mwanadamu wala naishi sinai alhamdulillah akauswali akajao leo mwanadamu kuja kwa swali ukamjibala nai utoele kovu ujebano ebanu dizo mratwelewe ebanu mijirida zaje na banu iladhi mwemeji hatu andoka na baraka wa baba Mwenyezi Mungu jumnikani utukufu maudu mdemu uzisiwa mwendu haso na Mwenyezi Mungu hazila dhamana mdondi hizo za miji msubuti mwendero na mjuha bandu angale wanahanyu wafanyize tobia zinu wanahanyu wafanyize tobia mbizinu mdure ngazi karari za miji bezo ndabo ikadaho la mwana ujibalo na iya na Facebook bana ndabo abengwa shuhudi na jamna jakartisi na nyi zifanyishi hazikansinro basanga maminu karheni mrajo hajono kaya vanu hoja ni kensi vanu ni rendo hatunai yoti njema mfano hawa watsora Mungu hakadeja ukatsura Mungu kwa tina haja naye kari zoruzono vanu wohura Mwenyezi Mungu ikawa mzima dasi vanu hafu shabanu maskini yahe ubukanga mundu mdu hazia fabanu siwona mela sebo ila vacances sheka bafu ujoni banu basi juha directe rimpartage mimi mtungwa biani kartu joeno dunia isani jo ufansira hadi mrange foto langu alipo yaliti baba han nsira yonga na nongwe kamrege mafoto mpartage yala ngona nongwe mafoto yala ngamdo mone sokana mruoi hakana nongwe na keradi suamru lwamwe bango linu rirensi esamblawe to jamanu leo ijebu jare leo mdrarangwa ya tuparova juba rijeri mvaze juba mdra tuparova costume rijeri mvaze costume haidi mruge dhamana ujo kazi no arshifu ujo kango jo zime telefoni ya holale ta kutujua ikahufu awezi la wafanya zilande jukoja zijujewa ya leo mnatija hajihada ya ukana vanu hama inu petizi ujebanu hetsari shivu hamande hii kadhamana hizo ambao buhansi arishivu amada inu makaudu joa mbebano hansi arishivu njema maudu huyo ije urehemu shabuti jebanu jau ude ya wandu jiredo kana wende tale ondu jo kawaru ajansi vanu kaundu wafaume inu kawanzu wade mdu kwa jujo wade mdu wasafihi mdu wambezu wanzao bismillah shangari wonao kana mwanadamu ya hifa sienda rimono alalaba la nyongoha wanambira kana zibui ya kana mvu ya kana jau hanyongoha katsudisa hata ulindo rimbali msisoma ho omazamoni ulande ramzie mana yamru ikangaro nao kangarudunga omwedo bunu karachujara ransi babi haufikiri shangaro nakaya omwedo daunu do sale giriri ripeshewo rideye rijibiazi ranzi banoni mwanadamu jokange bana ajange mwanamshe mfano mwanamshe wabao mwanamshe wala wa mjini fulani ujabanu bala usubuti eno anzo mterese mtereso eno wanzo mdego eni nungwanzo ambengo wangu eni ujinika hiyo deja kutunika valeur umji wazaliwa deja kutunika valeur parce que abo yala menesa ukana we emrutsoi ya joba anu ya zingarole mengu abo ko jombo hao kaji jukatina tajo mwishilia timbaba timjomba alafu ngufo rijebano runamba na jondera mswalie na rikejao panwe mdu udhkuru mahasina atijao mimi sila ujua amjo shuhudia hizo wanadamu yafanya vanu gini ya njuse vanu liyo sha wanadamu njo mwone martaba yahe
yukaya jau kana hunju sabanu liyo wala nsina ufanya video ndo manarjue ramswalie na rifenja unachoda lezo ya tuma na choda lezo ya tuma kwa baina mvu kapati yakana mvu yakambaina mvu ana Firauna nonga monao yokahaumisiwa kujamba mwanadamu yajuao kana mjomba ho hafu uziono ukana mzaza ho hafu humono ukane mwenyanyu ho hafu humono ukana kokwa ho hafu uziono wonukuwa na damu wa mjini hanyu wajo hanyu wajawarenge mwenyanyu hola au mzazaho au kokwa ho wa mbamba wa mtara majana za mbala wenza umazamoni uziono kuja mwana rejei sena wewe ndio Abakar maleda hodila ya ungala tumujeleze yo kazinu nga joni hunda maudo kango juka hana mru zilanga jumhunda shawar roha hula rija hunda jarmu rumwenje ngaresho sina wahindi ngaresho sina wazungu basi ridi wazazila aninu ngonzo kebala mide mwenzeshi zungu shema mide mstarau mido jojo de bismillah inarendele shanga judu runguzana manka haina mundu kujoda yaeshi zo yatuma karna ujabanu siwasaya arjerdo bahandu njizi kana ujabanu siwasardo bahandu do fazandu juba wege mzaza hatu kuduko kabano we usomesa wandu ka mwana mmejao Mwenyezi munanjalie ka wo zali wa dunia hafa wajabana sabilihane ziyaze darasa zila darasa zujaudu hansi andu abone sekana mwana mshengela dimwereme jao mrume afanye jao dovu baze wazi no sifu chamfu mbona zekaba bahunu uinuka msomo wazali wa dunia ya hafa ziya hadi samana zila ustafiru Mwenyezi Mungu utaho andu waloneze video zao zizimeraili ngawe na mo shauti jaurangele wewe hutaja na bana samilihane si wanadamu maudu ruduju hautaje ubahaye ruono hurudurenge yende ne fondete ubaha uhabo tena huru kamsomo wa nyumeni na ubalasio za fumbu na hindrini wajawore nusukamu ne twaye jao warufu njao awizo kama ujuko duzire jetsena na utsamere samilihane yabochori dure jeba la bajostarijo na kontinye komba bengo ukazo wo bao kontinye komba bata wa hafa rindra kontinye komba wala alafu hizo skazani biriliero ni solo binadamu rulonu ho watukufu ni sukanga mina rongosha dokana rejedo shelezi sana akabana temana yojo shelezi amina mru manama akanambia kana adopa zengine traseja gena mwana wa turaza basi akosali dobe ufanywe mna haziola mwana haja bala papa c'est pas bon mwana mawala mbesumni kamsomo mwana wa mahamira roja na bensi jema ranjama bakaja paro tras ani mwanadamu mwana shawaho mndu yujo hambarongo hao hishaleziza wenge sikaonoka na keribiro mvao habora jarmuza feriziro rilo banu ranjori rifanye sambla bangabo ngamono wenje ondoze faida mu Facebook yinu wajobanu watsese wandu watoaze hamu wambaruzo zambali shairo kana mwanadamu wajaru mu Facebook yacho zingara wandu atso pasheu node ya wandu nwambejao ngamono kana ala kul hali yo geladi mori badiri ebenge hadana nibayomba omvaonu ishakashana misabanu arumema hadisiano hata na yakamnasulisha ninjiye harumazinu zonse pia unumtsango wa manyanyasi ikao halola mrumishe ulohunu baada hapo timambiani ndo kai manyasi hoi hakasi komori sina mahamine hedi haundu hoda honi alola harongozwa naye yokaka msukana mwerenga na umeiho hata mbatoli kwa tusheda wekazi wala mwanambe wa jabanu hafanya zimnika msomo haja na hazi alhamdulillah yafanyao haja hanja mumtsango banu mzima ukasensayo mzima sensayo umtsango omzima kauranga sazimili omzima hakaurenga onzumili habaki hata undu wakati omtsango ya ladhimu ya urenge omtsango mzima iladhimu kaurengwa juye astahamili ili ya kesurika ujwara tsanganye na unu wa hese zimili haja leo semrumshahe mwabiokana omtsango raha sindaula wa onzumili sindaunu wa sezimili hakauladhimu ya juhe bea tundeza nongoizo haparisa ya ukana wala umtsango wa sezimili urengo a partir ya hele seti la humwezi unu umtsango wa onzumili usa urengwa a partir ya juye iza dunga izo mwanamshe afanya
izo wae timwambia kange tayari mananza baza beta mansino zamba kange tayari bengwa maudu ngami premu juju jabano ya jambe ze detai kamro mshahi zembi yako mtibia hata yarange mapisa wewe yangamiza shamiti dejo zamba umuhimu ndukane tadabashiane yokarire Mwenyezi Mungu bayo sengo nyangu mwanadamu ya udhumanie ndongo njema yahambe kangu jwa jarange ufangile mtsango ya washie ya ureshe woyeye ya utukuze urange mapesa ndwani kebani haya utowe mru mahala ipata umbeba banuzamba mru hasa wasuli banu wangamize mru maho umdeseve banuzambao hakadala le harma mwanyanya haunokaya ngunibalio mimi ndenaone upeu nengama mwanamshe ya mtibia akanja mzibisi nade yokaya leo harma mtsangu wa 6000 edia urenge yatimwambie ya daaze ya seduku ya daaze kajama barongo shawaye wae de ondeke mzazama bakahasinye harenge mapesa ediza a partir de seti mapesa mbishahara yala ya ozmiri a partir ya juillet mbishahe ha yarenge banuriza mbao ende halala na mwanyanya zi reaction za baki ndo wono kamudia unjuli wandu mjina himana mshe yobe ngwenda wanjulia sirarien ngwaje kumfanya rongo ndini ndizo namwambia wao kwa tina mkataba nao kangondo hambe ngondo amshita kwende mrumshaho dojuo kangondo ashitake mrumshaho kangwanzo utojozi torohoni iladhimu wewe wawe banga bandu adukwa bazana ngolizamba banu ngarijore panga ndabo izo ndizo namwambia nso wawe kamjubule telefona hangu ukensi wambe izo mrumshaho yafanya shamimi role hangu lukana niambe zirinike msomo rirensi ritirandene nai rijiskini ya mbavi riele ukaya lewe kangondo na mrumshe kangondo na mrumme haina mzima ufanyo nzia tukuze mwanyanya nduna renge eshewo isho shamra tseda hambira la dingoni hampashe hicho baki kanga sarmo zero suwana komori na mfukurukana zile ze video la timori rongo zana haku rensile bangano jinji no mdezano no jabarudo jema laho re njua jomba wimjao wimna haramu zao jao izo kazi tina tamba faida izo kazi tina tamba faida ngaratugo jansi za nchayambi na rongo zane rijarumensino kasama ngari jilelao akaze kuminote zilo banuzo pia wahana siege wahana madhamana hao ufanye solidarity ya hao wandwenda hao kamtunga na problema papia de bale da uno dhamana ula ujuo banongo hamfangilia papia mfagila barua bale au mundu ngeza tabu hundu banu balala yesu wengi wafanye solidarity Senegali na wao pia leo ndenge na problemu yayo edarna kiwani mwanyanya shaujo rejeibala hakahini mwanadamu wahensi hao kuna kart yokaya wadomju wakanga na nyanya fulani ngona isabu fulani izo kasibanu kartina babahanu ya ukana leo mrake na bakarti ya ukaenga sina solidarity yake hatu karjutsanganya na banu wazima leo bajatsumu eni mru ya onokana na bale mnabata tamati wala bale jao radu hansaru mbanu bala ba wala watufanya hazi watona ruaume watabi hao walojao wajodore jeibala izo skartu zifanya shanga tayari eni mrede arenge 30,000 euro redaro marasali raremo kumbi ridabanye mapesala ritola ni mondolani rirandane nai izo zote pia ngamadhamana ngabandu banu amafundu wa dini wabongwa himo ngwashelezi zo wandu shakwa tsina ze hikma zoka wafanya rongo za kweli Mwenyezi Mungu onokana banu ngabo madhamana ngabo jao shamsajaja maisha ya shohunu izo ngamona wanyu yoka hakika ni mwanadamu muono kundo mana review kabati mru fikiru kana kamju kofia komori iyo haruma mafuvu jana ya yo matsano do mwanadamu alo banu hundi holalao hundi ho sono wale hundi ho rumia ono no hao yabo haruma mafuvu jana imengo shenda gojofia banu hatojuko fia hula iyo bahati wende vakansi bana mfano daure mwendini ba au fanya kisita hula hufia hula shasonti pia ndo banu bahate inji bando jofia nge esalam rajabali wande hadzi wao zabaretso fa solidarity ya kweli zabareze mafundi walo banu le dola zilo banu mreda haredwa nai shaka tuja tangu reje udababi gareje TikTok wonola he amrume wendre ngajao wala mbajao zamba bala warua tsehezi hisa shaka bati solidarity
yokana ngamjukona na hata ngabo wandu odono mbanzi ya mafundi bana ngonzo rifanye kwa sikarja kaya wadu wanu waze wala na abo ju wona kambi ngondo la saliban ngabo ko manaka kwa javumbula list vumba mjomba hotsuo lo Genevu vumba mjomba hotsuo lo Orlea vumba mjomba hotsuo lo bala na ngale ye list ngela ngonjomba la vumbulo iselalo jilekeza kati vumbulo simela habudu ndo bavumbulo hatulamwe list ndo ananashe ndo ajomba da yani sabarira tsungwanza resha maruza kisambula zitona mndani yemri avubula mwa list ya tsungula mwa izunguzana manende ni za muhimu kartuzifanya zirupia zijirio leo mrugo no kangu jajani pare mimi jenzabe ili ni hifadho wa saya shabo zisizao chezo rabo kana siege kana jao bese wajo kaju hende hao no ndo emadhomana wao haweleza wao waju hawaparola mwanamshe ingarifanya oje banurende nai amjukana system ya jiri ya trehemru mewene mwanamshe mapesa kanolawa kabati system mapesa julawa nsuona ngejuko la waje kwa mwanamshe kafanya hazi wendo kufanya hazi akaumnikata msangoni wadu wafanya manje mwanamshe aturnise bali hedi kamrumra jina mapesa galonda shaumwe ikarikana madhamana bahanu biseru jambo kana leo orugo jujili abana ronde nzia ribire haujabjabjab sha abo wengu jo konziani abo basi abo maudu wengu jo hahe zahe yangono yafanya simambo kama nsiro jo ndeta yo kamru mshara nge mwana mme hajana ibano afenja wewe ndo jojo kwensu zambe ikangono kamu jo zambe kambi bano maudu amjola hazini desert latras awotatsila hazini yabu jo jabano kangwanzo yajiabe shanga mjokai na tsikadani zibeka si andro lo harmena mnaibi lono andro umewalo bonze rifanya we mitsango hiyo haukari undesheo haukari fanya meshatu na ritawe mwanadamu yotsoliwa reshelo kana ngujojo utani abi ufema hulu na wewe yotsi haki na rikeradhi rudurungu za nambabe aruma makesto madano bazango katsinyangu kabo suje zinji kaungari nikwazo kuredo jari zambabano njodo na mangaraba ondrabo ezinji mintsukubali amina mwana mandunga vanu hata washimba njini kama nzo yutsoja kujo bengo njenjie watsema nchonje wewe cheka unambia ndo hamba za ferizinu wanuka jofikiri besema ngandungo la tabiri ni nepanga shabano yawe unikanziro ala kule hali ikanziro njajo jua kakanjana babanu ili ri eni mru hashirishe mwanyanya rudore Mwenyezi Mungu bawe mwanamme wewe ngojoka bu mwanamme ngojoka bu mwanamme emru ikatufanya hazi shahahambia yoke mrumahe ngufanya hazi mala fulani mwera pesa urengeri riski ukane mwana bari ha hodia simbuhe yarenge mapesa ala ujo urenge fanyeja ufenja uja udhulumu mdadeje lafuma udere mwana veser jerba mbona mrehemu mimi amunukana hakika za mwanga za udo na ina ritana basi rabaki babale heni aundwani rongo balanga bo wabaki we hondwana ziru sirabaki na Mwenyezi Mungu rifadhiane risirandene nai rirejeo binadamu wa kihatu rensi wadoshekeza ubinadamu wa hawajeni wanu bo binadamu wa hawajeni wanu urirele saswafi kasi hunu mjibalo namna nsaila surtu abahinu mwanaweze wandu wanja nyumeni banu wahezao reka na surtu ani haka uheza memu joban jona wawati pia wakoheza shambo kataka unaka wakaushekeza mwendo wakiukafiri taula na bonga mwana waheza wabaha mrugono kangu ashekeza upeu zepeta umitsamuhuliwa koheza c'est vrai wakama jeni wakao shaka mjaka upeu tsamunulo warangi wanasha wadovaya nai silipo wahimana la komori wesundu wajao na ndini karikara dira tawa sisi watoto rijabangara nzu stari tsaula hata karitawa za ferizinu enye stari wando ujua kawe mwana wabudu we mwana weburu ahima ujua kwa ruongo mazamoni ruwa swali yari wazi wono zehitima mono jao zeimajizo pia riwono malawe hatu wandu wa upia kawa vambaja ure wabalonda mazamoni rijamu ensinu wana jorijila tizakili ridiwaze rijemanu bari nga manzo nkestari nga manzo nikejao bismillah shana rurongo zana rijokaya haina nungu manada wazifanyo vanu izo mtu jitumia kabati mana mndu ajikoja bana jajambe nrabo haina nungu zifanyo vanu goto jitumia wawe kututumia mndu
utujo jamanu maudu mjemdo jamanu resale girnaru supreme ze video mimi kamuruka aula ze video zidobaki na ritiro zima wakai kangari zima wa wakarachuja na dalao na rensi ze video za mwanadamu ya jamanu ya kawadamu ndo mui ili yaonokaha mwanadamu ihafu kana uzifanya tena sheka mjamzimi yabo kama ni konvu sikongwa joka mjorenda nai shondu wanungwa juja wazimeze video rijerudo ambabala na rimsami alafu wake wanu tena waje wa hebanu wado mswifu numnika sufa tuparokanizo anarkerandi karijamba mranja hebanu ya de mundu karujojo uziaze bizari tambe shaze video na zikema nurudona ze video za wanadamu wayo jono magiri wanu ritilwe zima eni mrulo wanu jibalo no kaidi wewe yaji aminu harumu yankili yae kakatswambaro yaji aminu harumu yankili yae kangu jono mfaume ya jono harumu yankili yae kajau na rutumdansi ze video zikebanu eka hafu ze video na rezehetsi wanu ritizime ritito video babo yungu jukonya babo aikari ya hutu silamu kakarija zima yabo silamu daula yeye akafanya wewe ngono kanaka rizime kakarija zima za video wotu silamu shazile yeye akaufanya yabo silamu atijao wanadamu utoshele ramdo kana as-salatu imadu dini swala ndo mumiswahili man akamaha ejuhimisa fakad akama dini wa man hadamaha nejuzingara nai fakad hadama dini mwanadamu wajenge huru ikajiswala ufana nendri yo hata mtutsora mbo mwanadamu swali na mwanadamu tuswali ila namna ri lobanga rambula nao sir lobanu kadja paro nana sikardo nano winjini wa hatu yonga nzoke hamda bondo marse njoka ya wide mwana mankili saidi rjula nao shole tengoli jinji wanona war mwezerezo waruo nao karja paro nana baba hanu shaidi mrugo hawo hiyo shezo ndrabo emi abule telefoni nguramboye image mruola enamna he mwanadamu wala namna kujibalia kae tartibu he mwanamshaol tartibu he mwanadamu wala timru kata weshela swali na ngo jokana ekahuzia kutu swali yani yakudanganya dini na Mwenyezi Mungu arambio kaine mria sumsujudi ya hunu nana hiho ujaza sujudi hata kanushinda wengine ni kwa bahati ni kwa wandu alhamdulillah gasibanu gasimajweni rujuju jabanu rudamba tarahafu rujuju jabanu rudamba mirungu zikauke sudungana madwa saya sharundo bahati ngarjobanu reshelizana babi zikairo huja rudorenga mirungu mada yinu reshelizane ndre pare manyanya kutoa video hiyo kuransi uteleudi ya mtu hansi majimbi kufenjao kuhabala wafanya ngabo ndo banu wakotsesa banu wakoja wafanya narungo biwana hata wanamshwangu tu akatia katimono abiri banu tajimina mumona muzerezo yabo shefanya narungo atsese wandu onesa roda honi wanarungo shaka mnomwe nanje banu ya jihazi ngari mruba na dodea no fenjao zo ngazifanya ono ruenji rujuka wandu kamfami wadufanya narungo otse ende wakati mlonu shazidwa na upashe ona henu siku video ya udea henu siku idawa za wandu henu siku jao narkerade be mwanadamu kanu jamanu mauru jerdo mtama fuleri ramba kana kaja parode ya mru kaja paro fenjao eni mru na kedhoma na ndo kana baraka basi wanadamu zisilamu rijuen sura zalwa shansurujuka wenda kabatu jo msafara huo eni mna twitswani yakanga sibanu garongo wao kasibanu garancho ze imagizinu shasi riju sura zalwa shesa rijuka ulawa yokabati mwanadamu ujuka ujua wakatajuka sulia muumba na sarjwa sulia mu era jo sulia ruomba karchoda na ngozi njidi zo rambi wa jerizi fanya nizurafanya zondo jukwada za rehoi harma obanurendao kabati mrujuka ndo sona Mwenyezi Mungu endende ya bale rongo zimra jina katsali zilatu ujaka uswali ujaka rongozana da mundu ukaudea wandu kaupasheo kaufenja zila pia zilazo za haho waweche rikasina wandu wanji hunu swale mwana mchawola kabana kutoa live akana wanzenu wa hakana mrumba kana wana habari zambao katika karibu na mrumba katika karibu no wana dae neizo yafanya basi yabo kechuta jo kanari amjukoja Facebook banu nimnike mswala nimbeho mtu msina mtu mshomba dae shamni kwa mfano ezi mwanamra hemwe msami shamuzura mukana leo sinuja njendenge mfano
nimnike mswala, nimnike mswahafu, ni mtu msina mtume, ni mswifu, na mbeja kariba na yeso jonjambe boni. Dazila ye yafanya. Salamu mwanama mtukufu Hashimu Saidi Hassan. Kabati ndongo ya juka uzibala katilizo yafanya. Shabanu ya aswili, ani si mongoni mwupeu kauti mambia rivanu wada na timizi. Gasina upeu, yukana nga wanu kwa jahansu kana ekaza ngoziwe uzambo tindame, awaladi manu artikli, ni vire, ni benye, zoru hoza peu za hananadamu. Ikao, wakao ufikiru, kana wanu ramadasi, garzunja wanu duka mabangano, no dea wanu, wajapare sakanga rijimetrize wozurambao wanu, kazi watabisha wazuata rohomi. Yo zuzu tipie zoru hoza peu zuluna nadamu. Wenge watukufu, yade message ya kamuhimu haku, de hadi sehemu ya nyasi kao, haredwa na ine mrumshe, sika ujani ambe, au hadharisha, sirabaki, rujukana, wansi anadamu, suju nsurazaliwa, shensu rujuka ula wa duniani, ritijema pesa, na mwenje, na aktivite, zirihadaya, ba maudu, kabati mrujushe nafanya mdumarongo, izo wafanya, edhulma wafanya, izo wafanya pia, izo dezulida au, zedeza usaidie, au zusise mrodi. Iyo de video kao si jamani nifanye rikana suija he Kenya Airways shaanga simasi waku afikirukana bese maudu au shao maudu masiu ngarijore jerongoze serikali usoma shirika ya mvio yanu nezitabu ziundrao wana Komori shea kamuhimu de suija yinu wananyasi wa Komori na Mwenyezi Mungu karjamba sikarifanya nai kabati mwanadamu chona pase kabati mwanadamu chona danai sha Allah ebango linu ngarijoba nurerungoza wandu haurefanya rongo ikao warionao sikari waji hawa warionao sikari waji yuhatwari ya wanadamu wanu pia ngoma zahidi hizo rendao wanu maudu tijerifu rijardo ze imajizinu dojo hazefami rabana suprime na fenja ubere kam suprime yobure wanadamu wasawa onomru wa mjuje ngoma zahidi nizo wakawona watu fakomori masumema karjona na wakati wa saya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam.